But there been almost going Fred. Fred have been sitting in his caucus and even conducting all the affairs. Cheer money campaign yae. Then the Peter where na my UDA member of parliament. So a safari to what a safari and Tambe. Let's be very careful. Ntoma isiko kuana kemosi. Estali to kuana. Moscow needs a lot of support. Mo maisko anya moiche birero. Yotota to assist yabas onye campaign kere bugirango kemosi na yana ngobolu muisonde. Why don't you go and support Moscow Fred Nyasiongo? Na seki mota na mo support mwana olia oliotenenengana. Let's do that. Yani aitoshi. Nende tu saini no ana asini. Una mwaga nyagaro Fred yago ito mama na kuanza kumosungo. Omoskoyo ayete mugusunga yor. I sent you money yesterday. Is that not the case? Nena abere ingo mo support because I know he's a friend. Nere nguru anerali. Yeah? Na bande. Omoskoyo liyo korubungaro. Ungaro sibama. Omoskoyo liyo na mwiro Fred Matiang'i. Tali na koiror. Teba ego seaya. So, Moscow Fred. And I really want to say this. Abaska mean the ones speak the Gabalinge Tishati, Elin Lebarwe support. It's not enough. Ken is here. Then no matter how much we have done. I say in Moscow Fred. In Che, you got to learn a UDA. Yeah, you want time. There's no problem with that. Lakini wana asenge incho unere na ne serikali abu no onde bono iga ko ikansuke mpake daika yo mwali wasi manda ibaga bandwame. Yeah. Again totoke chete nendenge chete is pretense. Ekigiok. Onye dogo support Moscow tuwezi naba gusitole ninche na bere kwa ndakera asina te onu mugusiko ikaicham. Eline tuwa le bargaining power. Yeah. Kemos you came from Kwale yesterday. You have not been around. I'm asking a yokali. Uko up. Yeah? So, you want to tetua ichega to achire, gato bega masaba itotoro sia basani, tutofte jia, yoko konyo Moscow mindo. To lige nchera, to support ke sakukium gusi. Yeah? I'm one person who is action oriented. Moscow Fred umbolo riga ikarangu mukwana. Ako mbona Josh na kinga ikuwa agenda. Of course kwa nyana ndio I've been the chairman. Ya kokasi. Ekero na igire leve yo ngomo boli na kerenya na ngwa ke kura. At least ina moletero Moscow and he's a very good candidate by the way. A very good candidate. Lakini bona kero ngwa ke kura. Ekerenyo. Lakini mbetinga kazi UDA kera no. Mheshimiwa Patrick Osero. For clarity, unatoika na star. Mroje obiyabu kwana wa maene. Unanaku ananga kasa yaga na tereka. Okore kana na tegerete ndeko mutandao. Otomeire terena gocha. Otomeiro maye musio yoye. Boyo koro kunyanga excessa 20,000. Wono ochitomire gochese Adams. Igobono chiweza chiaga bana chiaikire. Asante. Biamono sana, biamono. Moko, adingi ga chira yone giesedi. Ikiaira karo asiretie tato mwao. Adingi na chira matanga bu twice. 3 times. So ngorengeri nganere roga chire. Ko appreciating a senator no mondomia, ko choru pole, yonere roga chire arupole. So ndo ando wasi mogrango mheshimiwa wa good people. Otoko ali baga arupole. And umoe liba gato reresio kiara bono inchacha kwa Paul. So mheshimiwa karibu mheshimiwa Nyamoko useme Paul. Asante sana. Biamono Mosque Commissioner Okongo, Senior Counsel, Your Excellency Mosque Fred Daktari Okengo Matiang'i, the church Amonava
Sani Bomu Chiomogeni na wakwani Biamore. Kwanza nataka nichukue nafasi hii kwa heshima niseme pole. Pole kwa sababu najua familia yako imekuwa na shida. Abasani abairi abange babiri bago sire bo musikio Kongo. Ndio kwa sababu nilisema liwe liwalo ni lazima nitafika hapa. Asenge nchapa iro musani omonene sana. Asende na ase familia yetu. Kwa hivyo nataka niseme pole. Totegerere. Aya mheshimiwa Kemos. Abantu mindombi ya mole. Aya na ino maite mwari gelie netwa. Nyamoko awate ana no hare na into tari akole bacha. Kona na bate mirei. No hare na into aiga. The candidate ye ino ya Nyamaiya umongone rulinge director ye chai na abantu abonsi bari gamba nyorete ebonasi. Utana musabira chikura kwale wantu tenenega iga otebya bangina abanga ikibese cyabo cyebonasi cyachiete. Ereta inkwana na indenga umeshimiwa Joas ni numora se UDA. Ndote moko na jaba fanya kazi kibesa mwabagakira chinyumba. Ntaite kuburiro chikinga ekero tutabwa tichinya gitari ndobwa chipara ekero kuwagacha chinyombechi inga kimwarengere ngiye motaite gokora ntete imweka mwerigereri nkwanenga umweshimiwa naregaiga abantu baito mbanyorete bonus ekero tokwenda boikoyo mbaye 257 shillings na intugaiga gusi abantu baito bakaegwe 12 shillings mweshimiwa nyonge kapengo mukutana na gotebye ndugeri abantu bari pato mbaibere abantu baito chibese ntwabeke geskotini gentongo basaba mojo moto choini na into abantu baito bagusi babe compensated baye kujibese cyabo cyechaye asenge ndo January yegaiga abare mya baito chibese na jibategemente kuira abane skuru January tebanga bana baito buri kwa de skuru asenge ndo penance asenge ndo chiza ndejo kuona mangana mange njengoro kujera mamigos ngori yekero kiyo senator Nyamira County 2027 lingala lyo mwari tade gotebanga asenge ndo gabana ata biamono totegera abantu baminto totegere umheshimiwa Nyamoko mbiamo wala ndunoroche oroche ndunaba abangwana tari gwaka mondo toko chinga kiwakwa wala next umheshimiwa Patrick Osero totegere ndombi amole totegere aya umheshimiwa Kemos abantu ndombi amole aya na ino maite mwari gelie netwa Nyamoko awate ana no hare na into tari akole bacha kona na bate mirei no hare na into aiga biamono totegera abantu